Hey Gajeni, boya badlovu. Hayi khona mani bebakulimatha labantu mani. Kwente kanjani mani Gajeni? Nawu sitawuthini mfundisi? Utshwala. Manje wona bozongivusela. Awusuye nje nomngani wami. Hayi mani kusho ukuthi ngihamba ngideliver nangemaphepha ke. Ngi-invite abantu le kurally le manje eMbombela Stadium. Sengizathi ngidlule nkubona Gajeni ngivile mani. Yes mani. Kusho ukuthi weGajeni wendlovu wakho lo mntwana. Awu, umbuzo onjani loyo? Kukabani kanti lapha? Bukadlovu la. Hayi kuyenteka kepha ngikho lapho ke. Bengicela ke mina ukuthi uzame ukuthi umlawule ke. Bese ngidlulisa le nkulumo lengithe ngayo ngoba ibalekile. Ntathi mase ngiqedile ke bese ngiyaqhubeka ke. Nenda khona lokho kwabo udadewolo nikwenda akona kinga. Wemfundisi, uthi ngizoyilawula kanjani ingane encane kangaka? Angathi Gajeni buka komnenge umnika shove ke. Noma umnika na imoto angithi siyakhuluma sibathana. Sitawuvana njani ke manje kurasa la. Mana ke ngibuka amabhodlela akhe ngale ngiyabuya ke. Awuva ke wento kanjalo ke Gajeni. Hey wena mnyamane. Uyarasa man mnyamane man. Hayi fsek man. Inja. Hayi uyathukana kumnyama kuyathukana weGajeni. Hey bathathu kufundiswe ngimi. Ibinza wena man. Ibinza man. Kiwena. Binza man. Iwena man. Ngiphume kuphela ngitaqabala Gajeni. Ngicabala Gajeni. Wena sikomota. Ngitshela baba wakho ukuthi ngihambile wefu. Wayesivuka ukuthi ufundiswe ngemihlamba la. Akizibe kujubile. Akizibe ku. Ngisho awusuka Gajeni wena sikomota. Nawe. I-ANC invitela ke endzaweni yaseMbombela Stadium eMpumalanga ngeti-13 January kunangomnyaka lwesetulu wa 2024 lapho ke batoba ba-celebrate khona their 112th anniversary rally kanye futhi ne-January 8 statement kani speaker lesitabe sikhona ke nguye President Cyril Ramaphosa. Khongolose uthi asihlanganeni ke endzaweni yaseMbombela Stadium emagede atawuvulwa nga-7 ekuseni. Emamemba wonke a-ANC endzaweni yaseMpumalanga ayacelwa ke ukuthi ayohlangana khona eMbombela Stadium ngeti-13 January.